Dr. Ricky A.J. Singhan, ubadi udukhat kayi norbar thawan jangkari, ubami khmat ya ke Shillong Parliamentary Constituency, mentagasngi ulapli patba ya ki artli ki Kamra Klas berang syudap Bathymmai jangka Skul Sunrise Adventist Secondary School kebadan halum parin kendong so. Hagan digasngi lawan banyishim mentar u MDC kathan uba kenjo rangtong bad uba isnehing u President jangka Seng Hills Farmers Union uba Commander Shangpliang u Secretary uba Alphonse Carcentil I Managing Director jangka World View Impact ikong ibadap honchi shabla ringkat bat kinong hikai ki khana school bat kinong shongnong jangka shnong khendong so ya ki artli ki Kamra Klas lashna smobha da ka sengkme ka Hills Farmers Union da ka bayis nok tilang bat ka World View Impact da ka jingthmu ban kintiu ya ka puli puthi ka babha ha ki jaka nong khendong kumba ketika win ke mana kepala agar bor juga air terkhiap no angtung ini yang dijidon kam jom kepuli putih patnya melak pandan ya tak kepuli putih kalong kawin lagi ikhtiar kepadon kam yang mana kawin lagi bersama som nih nak kendang kalong sisa ikhtiar kebor kabegina ya kawan pendon kam aman lagi lemat jom kajing kajong ngidon hak bekum kadegaya kapor kawa kram kajing nang kinsa kalong kabai ethan pan bonsin hak kajing duna jong kajing nang kinsa laju nyonpen laju banpen ye kebun ban ye bekum kitang syam kamtam hagi kapur jong dari kejela ke kedongi hai jingya tempi jongai badang kinjat Plie ni kenjat senam, bangayok banlet bandung segi kapur kejongi. Nampak dengan mesin ke bersemukia. Agar bangai sisa baik kita kita bersong di kapur. Kita kita balong sisa kum ki dengkper agar di sisa. Jangan digari ke bagi kejongi. Kita susi kalong bagi day patu kita kita syak ben, kita syak nyon ben. Akibat pun kibentah. Bat meso ketika por pan pau ketika meso kebakram. Ya Hills Farmers Union World View Impact bat borok kibenon bentah. Ban shim ya kene kesenjang. Hakabede bat pan kentiu ya kepuli putri. Segi tan kapur. Kubre shibun sesisin Hills Farmers Union. Ya kene kap jingkit kabakhya gopi don ba next time ba lengba kini ki arti ki Kamra Skul rangkat ba kini ki bladon lepa nane kanong da jingkerku ya ki khna ki ba shom basa segiri ki than kapur ki ba bon ki ki hi ikon jogi noga kumbang itip aga jala ke jogi propoi ne ki spa yong ba ki nomra rei susi padu belum dari kini iba lasyak ben ha kiba pun kibenta dari sokben bagi dan hamil ban saki bat ban yathu ipi ba phim long arwe kidon hi boleh unju eno uthau kila kenti uple kila ubo ya kajing kitkle agi katu kami ban le eng ta jompi bat sechisin Nasunong I want to bring them to the Hills Farmers Union, but the World View Impact, but korok kibidon benta. Akaban sakhi yagni ki artli ki Kamra jong ketika Skul. But sakawai pat kamat kwa ban kren ketika por kalong. Abang ini ketika wai pat kajing kok kalong ngide ki kon jogi nongra. Ngiru itang ban yok long ki doktor ki engineer IAS IPS IFS bat kibai ne manu ban yarok ini na doni wei ban ong hantai ban kento na so hantai ladi ban ong du ba itang ban long ki nongra ki basta ki nongra ki shampa namar kum ong lada pun tangi doktor ki engineer ki IAS IFS manu ban bersahabat ya ka kpo ke jongi no lada kan ki nongra kai ka ki don kam hadari ke jongi Itip lu pagali kari kejongi buat appropriate di siswa kita kiba MC kerap karyan ngim depan berat duit kali kali sisa pagadi lu pat kajala
Kapa kalian jom kajing singan kalian jom kapam kadi idon syaki bentaki bersatrai tu. Idon syaki bentaki bersatrai tu. Kalau kaya itu perlu pun kibat kiri nomor haga ke jala ke jomi kajing kelipat kalong kumno pat indon kajing singan haga yang kapam kadi.